Canada premiere nyuma ya Ivan Dana Sibosi ya dutangira filime yacu iswe ngo iki The Orphan First Kill kwica kwa mbere kw'imfubyi bimeze bite nyuma ya ndashinganye ndi muri assurance eske ubyita kushaka aracyarisa Canada premiere umva ati mugenzi narogejwe niba baramuvuguse numbaze ariko yarogejwe tu okay soya we narogejwe singifite ubwo wango nzarimbuka amen ikwizeye ubu ndashinganye ubu ndashinganye nifite assurance yeah The Orphan First Kill warabonye smile uci kujye ngiyi ikwiye ungiriribambe kubwiyo neza wangiriye ati neza wangiriye zahora nshima izina ryawe n'abatakuzi nabo bakumenye amen mana ngo yewe Ivan yaje nabikwiriye ungiribambe kubwiyo neza wangiriye zahora nshima izina ati nzahora nshima izina ryawe ati n'abatakuzi nabo bakumenye okay dutangira The Orphan First Kill ati kubw'ubuntu okay ubw'amaraso yawe Ivan yarogejwe ari maze imyaka myinshi atoga baramuvuguza aroma Imana igira neza pe asigaye no kwambara inkweto yavuye kuri bodaboda sha nakure haba Imana itakuvana ati kubw'umwanya w'umunsi ubw'amaraso yawe narogejwe nabaye mushya navutse bwa kabiri habaye reborn okay right hallelujah Canada premiere numva ati ubu ndashinganye urira nawe gukoze warogejwe kabisa biguhuriza amanya no kujya muri saro bikanatanga ihumure umuntu wicongaga nko wacongejejwe uruguhembe cyangwa icyuma bahatisha ibirayi Yesu ni mwiza Imana igira neza Aiva ujye usenga buri munsi ariko ntukanasiba ibyo gusenga ku cyumweru gusana byakanye ujye usenga buri munsi bava kure n'izina ryaturutse mutoka mbari Aiva ndi urira nawe gukozeho wariraga ntawe gukozeho cyangwa arizugaga no kubura akanyanga iyo ushima Imana ahubwo uvuga ati haleluya usigayemo amata urira nawe gukozeho biguhuriza ibiganza bikanatanga ihumure Ivan wambaraga pocket akabasigaye atebeza nakure haba Imana itagukura niyo waba uri mu cyobo cya metero ibihumbi n'ibihumbi kere ku munsi utaragera to ariko umunsi wageze iyo abaroga baroga inshuro ijana ntacyo waba tugereka Imana itagutunza urutoki urumva noneho Ivan birirwaga mu mangurutsa abana akabasigaye hamwe ubuji ati ubu ndashinganye ati kubw'ubuntu gihumeka Ivan yabaye iki bonka bondo taye ziraguye niwe kibonga cya muryango w'iwabo abandi bose usanga imbavu zarafatanye n'umugongo dore kibonga yo kacuka reba ikibonga muri butubi dore tubi wo kacukawe dore taye wo kacukawe mbega inguruguru kandi niwe bogara ufite muri famiye asangana narumiye kweri
ariko ntacyo bitwaye yabonye ava kwibaba nakanyanga Imana ihimbazwe nta utazakira sha ereka Imana umunsi utaragira dutangira filime yiswe The Orphan First Kill kwica bwa mbere kw'imfubyi bimera bite ashinganye no gushenganya mu mituwele cyangwa arama byose no gushingana sikegara waba wumva utamerewe neza mu mubiri wawe uhura n'umunaniro n'amavuta dore ivuriro twizera twese Life Zone Health Center ivuriro rivura neza cyane n'ububabare mu mugongo no mu ngingo mu nda se ho hifashe gute gana Life Zone Health Center. Life Zone Health Center, ideas for better health. Zobere zo muri Life Zone Health Center zifashisha ubuhanga bwa reflexology, massage na detoxification n'ibikoresho bigezweho byabugenewe mu kukuvura indwara z'amagufa, imitsi, uruhu, ubuhumekero, imyororokere n'inyama zo mu nda. Tugana aho dukorera i Nyamirambo kuri Cosmos cyangwa duhamagare kuri 0792 400 370 maze ucukubiri n'izo ndwara zananiranye. Wanatwandikira kuri lifezonehealthcenter@gmail.com. Lifezone Health Center. Ideas for better health. Ideas for better health. Maze nuko mana abamarayika bamanuka kwijuru bazana n'inyenyeri sankara yabajemo nta kindi cyamuzanye yaje gusobanurira abanyarwanda ibitarasobanutse bateguye bone nyinshi barakwereka Paramount Players GT Business Group. Ikindi kandi ukeneye kureba izi filime ku buntu jya kuri internet wandike www.igt.net urebe filime ku buntu nta kiguzi. E1 nushaka usome A1 esikegara hagarabo gusa aiwe Dakaso Entertainment bona abandi zateguye cyane. Filime yiswe ne Orphan First Kill. Fubye kwica bwa mbere bimeze biti kuki filime yiswe ko kanure cyane. Tangira ahantu haguye neje Estonia 2007 naga ko mu Burayi kagizwe n'uburwa butandukanye muri Europe Estonia muri 2007 il y a les neiges en carstien je ne sais Gifaransa cha komba fite murajye ko tuitangiye ati mfubye kwica bwa mbere bimera bite bigenda bite sobo ndavunwa niki ko bataravuga ndavuga ibyiki esike arabazaga hano hamwe cyangwa handi mudamu ko akavuye mu kamodoka hari wamurebaga hano harakonje hano araba batone therapy bavura mu mutwe abantu buzakuno. I'm Anna Troyev, the art therapy instructor. Ati rwose ndumuvuzo mu mutwe usanzwe. Mudamu barakingura. Mudamu ko yakaje kugera aha hari za kamera arabareba. Arms up. Maboko hejuru, arms up. Bitonze. I trust we won't go through this every day. Anna. Welcome. Are you ready for your first day? Do you? Somewhat, but it's worth it. Always wanted to use art to help people. Sasa umudamu hano ngara abarwayi barenze bamukwe ahandi hantu kuri aza muri Estonia
hari ivuriro ngo ririmo abarwayi bananiwe gukira. Learn them backwards and forwards. Atana hari abarwayi baba bakeneye ko umuntu abaganiriza yitonze kandi nawe atuje. Most of our patients are quite docile, but others need a little. Doctor. Ati barimo hano benshi ibyo birenze no gusara, usibye ko hari n'abo bameze nk'abakeneye no kurwana. It's Lena. She's not in the room. Nobody can find her. Umva uriya mukobwa none yasaze birenze. So get quick, Kenny. Bareka mushaka abandi baganga umufasha. Atuye guma aho ngaho. Hari umurwayi wakamejeje. Ari mu cyumba cya wenyine. Atumiza aba security. Hano hari abashyiraho za alarm umurwayi byakomeye. Who's Lena? Ati uwo muntu witwa Lena ninde? Our most dangerous patient. Niwe murwayi mubi cyane, most dangerous patient. Niwe murwayi ukomerewe cyane. The opening you're feeling. Turamutinya. Underestimated her and ignored the protocol. Yajana ari umwana afite imyaka 10 ariko twaramusuzugura ariko twaje gusanga ariko ameze miyenze. They're not in Ville. Listen to me. Do not leave this room. Utava muri jumba, do not leave this room. Don't worry, you will be. Utava muri cyumba kigumemo. We found her. Paka tukubwiye. None se muga anaguma mu cyumba. Hano ngaro umurwayi witwa Liz ariko ngo bamuzanye afite imyaka 10 ntiyahinduka ku mubiri, none ngari mu myaka 30 akimeze kwa kuna ameze nk'akana. Saza ngo nayo murwayi bafite ukomeye cyane banatinya kugira gucyo ku muntu wamuzanye hari akana. Yewe wowe uraho. Does your mum or dad work here? Ese mama we na papa baba bakora hano? Nikavuga. Could I see? Yewe. Akana. Karamureba. Kara. Wow, ni byiza ibyushanya. It's very good. Byiza cyane. I'm Anna. Nitwa Anna. What's your name? Witwa nde? Kana karahaguruka. Nakereyo. Lena. Nitwa Lena. You didn't answer me before. Nta kucutansubije mbere. Do your parents work here? Ababyeyi baba bakora hano. Why would you think that? Kuki ari byo utekereza? Gahindura kereyo irasongoye. Because you're... And what? Wowe iki kutavuga neza ariko. Bakiraho. Baganga barakingura. Mbe kakabana bamubwiye ngo gafite imyaka 30 kameze nk'uruhinja yakagezeho. Lena. Put it down. Shira kereyo hasi. Lena. Ntacyo mwana muto shira kereyo hasi. Now. Ni umudamu w'imyaka 30 ariko ngo uburwayi afite uruhoni rwigeze ruhinduka kuba afite imyaka 10. Ntiyigeze amagufwa arambuka ngo abe yakura be muremure, yagumye kwa kundi. Nimba ari uburwayi nyabaki bamukuraho. Tell me she was a child. It's because she's not. Ko mutambwiye se kari umwana ati oya ni kuri yangana ni umudamu mukuru myaka 30 arakuze ariko imigaragarire ni uruhinja. Lena suffers from a gland disorder. Ati uyu mwana Lena afite ikibazo cy'uburwayi, ni ari amagufwa yagize ikibazo ntajya arenga hari nuko. Each causes proportional dwarfism. Ntago nzi uburyo nagusobanurira ikibazo cy'uburwayi afite. Kuru ntajya azana iminkanyari nk'abandi bantu bakuze reka. Lena may look like a child, but she is a grown woman. No umubonye kuri ntamenya ko ari n'umugore. When Lena first arrived, she struggled so hard against her restraint Akigera hano yabanje kudutesha umutwe, hari umwana utavuga warajunjamye ari wenyine. that she would bleed severely. Twari tuzi ko yenda azahinduka ariko akunda kuba ari wenyine. On the depths of her will to be free. Twibwiye yuko wenda azahinduka kugira ngo amere nk'abandi ku bushake bwe. Early life was spent doing whatever she could to survive, but she never grew older. Ntago yigeze akura usibye ko yajyaga yikata n'icyuma n'inzembe. At least Shaka kwiyara rimwe na rimwe tukamufata. outside. Imagine, Yeah. for your whole life, the world only seeing a child.
It is very important that you do not see her in that way. ati we niba ushaka n'umwana wo kubabana nawe ntabwo ari byiza kumubona muri iyo angle yuko ashatse no kwiyahura. Lena uses her affliction as much as she suffers from it. She is uyu mwana sasa namenye agiye yakura mureba ibyinyo yambara. much as she suffers from it. She is ati nabangamirwa nuko agaragara. artist. Umuhangamirwa no gushushanya. Wormed her into this family by posing as a runaway. ati sasa arundi muryango wigeze ubura umwana turashaka ko basi uwo mwana babuze uyu mugore yarerwa n'uyu muryango bakitwa yuko bafite umwana wabo. Korean, they fed her, they clothed her. ati wenda tumwereke yuko wari umuryango we. And disappear, but this time. kuri iyi nshuro yaba muri uyu muryango agatuza akabana nabo. Well, let me put it this way. Kamishyire muri iyo nzira. hari umuryango bashaka kumuha wabuze akana k'agakobwa agenda ubemo. umwana akunda gushushanya ntihaba yibereye amasaha menshi. Nelen buri musazi nuko zimufashe yewe yera ku musazi kabombo umusazi acaho yataka umuntu baramufata yewe mureke anagira umusazi kabombo. sasa hano buri musazi agira ibimusembura. hano hari umusazi wikundira za bombo yabonye bombo arasara karayimu fa kuba yibonye yatuje gafite n'ubwenge. tariki 23 z'ukwa mbere 2007. sasa agakobwa hakuno gafite agateleviziyo gato kaba kareba amasaha yose. I know you by heart. You're inside my heart. papa rwose mama mu mutima ntagukunda. nta kibazo mwana nawe ndagukunda. hano bareba mugenzi ubundi bwana kuno bwisanzuye ku babyeyi. kuno Hello, Dimitri. haramuzaniye impano. You're on time. ntagiye ufite bamuzaniye impano. It's perfect. yewe ni impano nziza. bamuhaye agakanzu. I can't tie these myself. yewe none se ndipima ni njyenyine. abasekitari aho bagafungiye waje ukamfungira utwo tuntu hamwe yajyaga yikatagura. mambira I want to do something nice. kavuga neza umusekirite nawe You can come in. wakinjiye. hoya ntacyo kanzi. sekirite ibyo bamubujije. umutima mwiza urebe ni umudamu w'imyaka 30 bandagana n'uyu musekirite bari kumwe ariko gahagarara hejuru ku ntebe. sekirite wana ari igisore kirekire. sekiri ubu koko wowe iyo urebye sekiri kaza kuri ndembo kurora ikarita y'akazi. I can do it now. Any moment I may see my daddy. sekirite kwa magira My daddy has to go away. mutwe kurukuta ngahonda n'imbaraga udamuraha wajya unakana yivuga na sekirite mu bwonko. tayari ndangije bamwivuriro ry'abasazi yitonze rambara mfite urufunguzo acaho. Liz na Kalina yitonze umwana. hano hari umudamu
nawe ni umuvuzo mu mutwe wari waje ku ivuriro. Mwana acitse karayesi, acitse ibitaro, baganga zirahari. Nyuma ye basazi ni nyinshi, afite imyaka 70 n'akana gato. Tayari dore abandi basazi, gafite n'ubwenge kitsimbye mu cyugi. Uwanyuzagaho umurwayi atambutse, ndagiye, nta mpamvu yo kuba muri karayesi ndi muzima. Baba yinjaga muri esanseri, kayikoza mu vuba vuba. Bahise Orphan First Kill. Tayari tayari. Hakuno mwana ibyo akora arabizi. Huye na security baba ko nyabona urajya he? Sasar, Exa, Kuisa, Kohe, Praegu. Ibyo ni ibiki wakoze? Ntago vano karaseka nga. Do you want some candy? Ushaka bombo kabwira amasazu kuna za bombo. Uyu musakarita afite bombo zawe. Umusaza aramwataka, karabizi ko umusaza yikundira bombo. Ata ndembo uri umusakarita. Aza kuri za kamera azikuraho, bonga hakuno kingura ibitaro byose. Tayari musazi akira bombo arekera kumuhuragura. Tayari bana himbazwe. Kumbe hano hari wari ugize Mudamu Ana hana mwana su glasi abona kakana. Teteka teteka teteka. Mudamu asubira ibitaro. She cut the feed. Mana nyagasani, mukobwa acitse atya. So sorry, Anna. Hopefully the police will find her before. Aho mara nta kibazo polisi iraza kubona uyu mukobwa. Not quite the start we had hoped for, I'm sure. Kwagira ibyo dushoboye ariko nta kundi. Job isn't for me. Ntaga kazi rwose arakanje. Kanitahire nta kintu narenzaho. Mudamu arerekera. Bwatinze. Mudamu hakuno yitonze. Paka hakuno urebe kingura umuryango. Kumbe wa mwana washaka gutoroka ibitaro ndani muri butu. Butu yari yikinguye. Ariko se butu irikingura. Kumbe mbere ye. Hey hey. Tayari ni umugore mukuru wajyaho n'akana. Inzu
yayigaruriye n'amaraso amaze kwica undi muntu wa kabiri. Wa mbere mu bitaro security ndabanza aranoga kubita kawayini yari kuri laptop yandika ibyo yandika. Hari umwana waburiye muri Amerika imyaka 9 kuri 12 za gushakisha yumvishe mu bitaro arabavuga. Arebye neza abona kana bwisha bwaragiye bura. Abona kitwa Esther kavutse 2003. Arebye imboni z'amaso abona akana benda gusa. Uri umuntu kugira ngo muhuze neza imboni y'amaso z'abantu nicyo kintu abantu batajya bahuza iyo zahuje tayari. Sasa kanze nje mu muryango ntazi afata agatabo yandikagamo inkuru aragenda arabanza ahindura imyenda yambara nk'akana hamwe agiye kwiyahura mu ijosi yibaga byose arabihindura yandika n'inkuru y'ubuzima bwe. Narabuze muri umuryango wanjye wo muri Amerika ahagahita ujya mu kigo gifasha imfubyi bakagushakira famiye. Nawe arabizi ko afite urutaye nk'urw'iminja kambara nk'akabebedo n'utuntu mu mutwe raka damu kakubise. Nimwe mutubuza amahirwe mu buzima. Ndashaka umuryango patitindo toka funga nonde bose zace n'ahandi. Turashaka famiye ziturera mukazana kudutera iseseme. Yaktinga nk'akana kuri zaba yewe ninde uraho ninde urahora ntugire ubwo abantu umupolisi wajya n'akana. My parents are in America. Ababyeyi banjye namataye muri Amerika. Sweetheart, Hangane mwana wa. what's your name? Witwa nde? My name is Esther. Banyita Esther. Gahindura izina bakita Liz kwise Esther. Tugaruka muri Darien, Connecticut. Hana na imyitozo y'udukota. Nyiyere ko agakota karavunika. Coming with me Araka. through the aging, the fearing, the strife. It's the smile, Tayari. the package, it's the faces in the Ya mikino y'abakire. Agari football mujya kurebera ya kumumena kurangaye. yeah, maybe to the beach when your friends they do come crying. Tell them now your pleasure set up. Slow release. Hani imikino irebwa n'abantu bahazi ifiriti. Bo mu gikoma cya avoka. Aramudamurate urabikoze sha. Yego sha. Tayari. Umutima mwiza. Proud of you, sweetheart. Ya turishimye mwana wawe turakwishimiye. Mudamu n'umugabo we n'akahungu kabo. A bunch of people are getting together tonight. Abantu benshi bazagura muri uyu mugoroba. I'll see you guys back at the house. Turahurira mu rugo nta kibazo. I mean, this was supposed to be family night. Rwose hano hagomba kuba umuro wa famiye. Oh, God. All he does is have fun. No. Tugomba kwishima. Gunnar works his tail off. Atariko nyuma y'akazi tugomba no kugira umwanya wo kwishimana na famiye. Life. Don't do that. Sheri wikwigira gutyo. Ed, I need you to be present. Nagukeneye rwose uhabe. Gunnar needs you. Oh, sorry. Was Umwana wacu w'umuhungu aragukeneye. I not at that match? Mister's not Aye byamaje nibyo bashimisha sibyo? coming back, Alan. Sheri wikwifata gutyo ngo ugifite uhungabana mu mutwe. I miss her too. I do. Every moment of every day. Ati rwose bitubaho kuva nyuma aho twaburiye umwana wacu buri kanya mabana udatuje ko nyina yakiri kandi naratuje. Kugira gutya. What is he doing here? Yakurikiranura. Uwo musaza bakaje kubareba. Vugana n'umugabo. Sasa banabo
tugaruka muri Moscow, Russia. Murwa mukuru w'Uburusiya yitwa Moscow. Hakuno mu Burusiya mudamu ava Connecticut aza muri Russia. From the little we've gotten from Esther, we believe a woman abducted her, brought her to Russia, and passed her off as her own child. Ati nyuma y'igihe kirekire ubuze umwana wa Esther, twaje kubona umwana wawe ariko umudamu wamureze yamuzanye hakuno mu Burusiya. Until Esther managed to escape. Ati umwana wa Esther yaracitse, kumbe wa mudamu twabonye afite akana kagahungu karimo karitoza inkota, niwe mama k'akana kabuze ka Esther. Sasa kakana kayitiriye umwana w'uyu mudamu bakazanye muri Russia bazi yuko mugenzi gace n'ababyeyi bako. Mudamu aza mu Burusiya aje gukora iki kuri umwana we. He's feeling safer. She can shed some more light on what she's been through. Uyu mwana asa n'uwahamutse n'uburyo adakunda kuvuga, asa n'uwabuze umuryango agacanganyirwa mu mutwe. We have a child therapist that she'll be working with. Dufite abaganga mu mutwe bazamuganiriza zongera tuze. Good. Jiza. What she needs right now is her family. Ariko none icyo nyeka cyuriya mwana kiri mu muryango we. Be prepared for changes. Ariko byanga byakunda akeneye guhinduka. 4 years is a long time. Imyaka ine maze yarabuze ni igihe kinini. Development of a child. Umwana aba yarahindutse. Sasa dore urugore bagiye guha umuryango n'umwana wabo wabuze. Uwo bita nyina baranganya imyaka. Do. Esther. Kazamura amaso. Sweetheart. Mukundwa. Murebye? Ni njyewe. It's mommy. Ni mama. Can I see you? Nakubaza. Kana kitonze akirikiye curukazi. Wajyo nakana. Kana namwe bitera makeup ikomoka umutsima no hasi ngo pikubera uruba rwarakanyaraye. Sweetie, mukundwa mwana wanje. Mommy. Ni mama. Cyewe nara ikegera nkakana. Ya mama nari mukumbuye data we. I thought I would never see you again. Nara cyari cyeje no kubona nagura kuzongera hakubona. Everything is right now. Nizere ko ibintu byose bimeze neza. It's been so long since you've seen any of us. Igihe kirekire no kubona mwana wanje. Oh, there's amafaranga arahari. Was one of the private jet dori foto ya so. He looked so handsome that night, didn't he? Ubara nasa neza subibona. No thanks. Urakoze nacyo dukeneye. Sasa bazanye umwana mu rugo n'abakire bafite indege zabo private jet. Nabyo kujya muri twibyiga twegerana. She's been so good to us. Rwose banyogokuru wawe naye twanabanye neza nubwo yacishe ne. No, sweetie. She passed. Remember? Yarapfuye nabyibuka. Yaraga nibagiwe byinshi. Use the restroom. Ni hakibazo. Nanu tibuka igihe nyirakuru yapfiriye. Is the restroom over there? No. Twarete yaba ari mu monoya. Gafata ibindi bintu hakuno. Thank you. You're welcome. Akabani sinzi nuki gafashe. Kabaje umudamu twarete. Kaza hakuno muri twarete. Karagotomera sinzi ni ibiki. Kamaze gotomera. Mutwe ku rukuta. Kubita inkuta. Ariko se. Ava yari muzima. Imbaraka widi. Nimba ari mugomba gusara. Kagaruka katuje. Ndege. Bageze America. Oh, Daddy and Gunnar are just downstairs. Mbona mwana tugiye kumanuka mukanya. Musaza arabari hano na papa. Maybe not if you keep calling him father. Sinzi ariko wamwita pa mwita father byose ni kimwe nta kibazo. Here. Hakuno. Look at you. Banza wirebe. Oh my God, you look like a little lady. Man, urasa nakana. Grown up so much. Ndabona utarigeze unahinduka ariko warakuze. Take this off. Vanamo ikigofero. That's better. It's less. Ugenda usanga umukobwa mwiza rwose. This is. Utankora. Nani baraga afite. Wibiga ngo sigeze kwibaga ashaka kwiyahura niyapfa.
Mwana y'imyaka 10 ufite imbaraga nk'iz'umuntu uterura maritere. No, I'm sorry. Babarire. Come on, let's go. Tugende. Tukigiza kana mama shenye n'imigende na demarishe yahindutse. Dore musaza wako nase. Bazi yuko umwana wabuze imyaka myinshi atashye. Yewe hakunino. Agenda kamwe dore papa nguriye. Right, big step. Ari umunyafurika muhangi ku mwana aramwitegereza ibirenge akahera ruhande. Abazungu kubera emotion yanabitinda umbabarire mwana wanje ko ataragushatse. Hayiwe. Kureba inguruguru. Mugabo namarira zenga mu maso. Mama ziti mwana wanje. Arongera aramusoma. Ari kukwicanyi kazi. Hello, Gunner. Bite Gana. Bakabwiza rya musaza kaza kanarizi naryo mu mutwe. Gana buri kumwe na mushiki wawe. Aramuhobera. Data we. Me too. Nishimye ko njya kubona nanjye nuko. How about we go home? Twatashe cyane. Umugabo mugenzi yarwaye mu mutwe inyuma yo kubura umwana asa nk'ugira ihungabana. Akaza aragata atumuronga tumutwe. Famille yongera uzuye. Tira musaza ukuna kareba. Andebe ikisaba mushenje. Konye nkubyayo urabana tongana. Yaramuri akabona ari iginja ngo arakaruta. Range mu rugo. Tewe tatawe. Ngane muhira bakira amatara. Nabaherwe bafite urugo rwiza. Mana himbazwe, Imana nayitagukura. Mana yavanya ivani kubushira nanjye mvanye kurya ibiryo bya Karayese. Kicimiye urugo gatashyemo. Hakure haba Imana itagukura. Hakuno hari udukombe. We left it just as it was. We always icyumba cya nacyo twahinduye uko agisize niko twagiye cyagumye. probably outgrown so much, but Nta byinshi nahinduyemo. Christmases and birthdays to make up for, so just Anniversary zayo zabaga twakuzanaga ubundi bupupe. I like painting. Nkunda gushushanya mwana cyane. Interested in painting before? Kuva na mbere ukunda gushushanya. can spend some time in your studio. Muri we naso muzajya mufata umwanya mushushanya. Hari akantu nakuzaniye gacuranga. Bakazaniye utuziki. So, plan is tomorrow you're going to talk to Dr. Seeger. Ati nacyo nigisigaye ndi mupanga uzajya kubonana n'umuganga wawe. Remember her? She Muganga waramwibuka? She had the parrot named Sydney. Wari ufite ugaga suko mu rugo rwe? Ego? Well, if you need anything, Go right down the hall. All right. Hano ugira icyo nina turi hasi mu nyubako. Sawa mama. Kageze muri famille nsha. Ningira icyo nkenera. Imana yimbazwe. Mvuye muri Karayese mbonye famille. Wagira ngo nakana. That's the story of, that's the glory of. Ati niyo nkuru tu niko karimo kavuga. Bifitiye urugo rwiza bubatse ahantu heza. Akana mu gitondo kagomba guhura nande na muganga wako. Okay, you can go in. Dr. C. Sawa kwinjira. With you. I'm seeing her. Muganga waragutegereje mwana muto. Soon for you to get involved, detective. I'd like to talk. Hakurya hari iki? Look, I have to go. Gomba kugenda. Akana inasigara hakuno. You have no idea how happy I am to see you, Esther. Mwana muto ntabwo wakwemera ko nishimiye kubona ngiye kubona nyuma y'igihe kirekire. Well, now, you're certainly not the little girl I once knew. Mana ntabwo nyikubona rwose nk'akana bwa mbere nabona warakuze. Do you remember what I told you when we first began our session? Uribuka bwa nyuma ubwo twavuganaga ibyo nakubwiye?
hoya. If I ask any questions that make you uncomfortable, we'll stop. Rwose nkubwiye nkuba ngize ikintu mubaza wakumva udatuje cyangwa se utoshimiye kugisubiza wambwira nkagara sibyo? I wish my parents were like you. Rwose nakifuje ko abyeyi banjye bakwishimira. How so? Cyane. Keep asking what happened to me, but I'm not ready to tell them about it. Ahubwo mbabarire nujya kumbaza ibyaye n'uburyo nabuze n'ibyambayeho nibyo niteguye gusubiza ariko ibindi byose umbaza. That's perfectly fine. Byiza cyane. You'll talk to me about it. Nawe rwose ahubwo uraza kubimbwira ubishatse ariko ntago naguhatira kumbwira ibyahaise hawe n'ibyakubayeho ujya kubura. But only when you're ready. Ako uzabimbwira umva witeguye. Having said that, is there anything you want to tell me about your time? Wambwira igihe cyawe wari uri hanze y'urugo iwanyu. You want to play, Sydney? Ashaka gukina Sydney. Play. Hello? I remember you. Aza kwijana na Gasuku. Me? Umugore mukora z'ubwenge ugiye kumaza iby'amateka ye. Ntabwo urakujishiriza. So you can wait out here. I'm just going to need to talk to your mom for a moment. Reka mbanze mvugane na mama wawe. Wewe busohotse. Akana kabona urungano. Nikazi ko karimo karabona nyina. Kabona urungano nikazi kariri cyecuru. Yewe. Hi. Bite. I like your earrings. Munza maena yawe. Merci. You right? Oh, yay. Kamenazi cyaye cy'umudamu. Kabishaka. Kajya gusukura hano hantu yewe data we. Kakimenye kagishaka kujya mu kajya kumva ibyo ari kubwira. Wa mudamu ngo ni nyina. She seemed the same as you remember. Uriya mwana rwose aragaragara nkuko yahoze kuva na mbere. Well, of course she's different. Ariko kuko yarahindutse. She has an accent now. Afite n'imivugire idasanzwe nk'iyacyera. Is that unusual, considering where she's been? Ahubwo maza yarahinduye naho yarari sinzi ariko nabona yarahindutse. Not necessarily. She was there a long time when her speech was still developing. Ati ni gihe kinini mite n'umuntu kuba yahinduka. But I will tell you. Kakagoryi kakana nakaza kureba urungano nikazi ko kari kureba umuntu ngana na nyina. That's good, right? Akana kaza guhengereza. Inana. Inza tukine iby'abana. Uruzingo rubona ngana na nyina. Urabona urutaye rw'ubukuri rukagira ngo turangana. Yet today she addressed this bird as Sydney with complete confidence. Ya jano rwose Gasuku yanjye ahita izina ritari ryayo. Like a performance. Bivuze ngo yaribagiwe. Bakiraho bumva. Hano hari agasakuza. He ripped my dress. Umwana nceriye rwose kanzu yanjye. Pole. Kanzu nabirenze tuzagura indi. Abeshyira kana kabandi ko mucidi kanzu. Tayari bavahe kwa muganga. Do. Umwana ngana na nyina. Kwagenda reba. Abona hano hari ukomera. Arafotora. Uyu ni mutugani. Yes. Wa mugabo twabonye avugana na se waka kana. Filime bakikana kakiva mu rusige. Foto ya kana. Hey. Yewe. Tisha. Bete. What did you call me? Unyise ki? Mike, that's her sister. Oh shit. It's my bad. Yangane gako. Bayelsta? Aki maloikin sumanad mahaya sur natsula sakuri. Wa museze ndi musi uzushaka bucyana bona haguca inoryi. Mwazaka ikindi kintu nzigaburira. Karamutu kavuze. Something? I don't. Atukana igitutsi kiremereye. Your sister's a fucking trip, man. Seriously? Bani nagaze ko twisohokeye tujya kuri trip. Mike. Ni babitindaho. Hey. Ngana ba. Honey, you okay? Umeze neza? My dress is ruined. We'll buy you a new. Rwose kanzu yanjye bayiciye. I was thinking we can go to the studio. Mura turajya muri studio tujye gushushanya. Yabwiye se ko akunda gushushanya. Tewe data we. I think you've never been in here before. Ntago uragera hano hantu kuva na mbere. So beautiful. Pega ahantu heza. What's the light for? What's the light for? Rwose neza aragaragara neza. What Papa's famous for? Mwanya wacu bunini tuba turi hano tukishushanyiriza. Press on this. Kira hakuno.
hano canye ubona ibindi. Yeah, I always try to fit. Ari ugishanya mu mabara atandukanye ku buryo iyo uhinduye urumuri nacyo gihinduka. Hari bitagaragara mu gishushanyo ariko ucayizo urumuri ukabona n'ibindi. You haven't been in here in a while. Amaze ikintu utarimo hano. No, I haven't. Mugabo akazi nakaye ni ugushanya akajyana ibishushanyo ku isoko kureba gutya hano hari iperereza bagiye bakora ritandukanye kuri akana bagashakisha. Dore wa mugabo wagafotoye nawe ari mu bakoraga iperereza barimo barashakana. Sasa umusenzi wamfotoye tuva kwa muganga nawe ni umupolisi. Ibyo ntabwo ari ngombwa ashira umwana wanjye tujye gushanya. So I was thinking we could dust off some canvases, you know, see what comes of it. I would love to. Yeah? Yewe nta kibazo papa. Watercolor. Ndashaka ranja umpera shushanya. Charcoal. Okay. Pick an object and ndashaka gutangira gushanyisha amakara. right together. Ati nta kibazo nabyo. I want to draw you. Ndashaka gushushanya papa. Kushushanya. Ego. Yeah, okay. Sawa. Aricara. This is a first. Umwana afashwe neza mu rugo. How do you want me? Ushaka kunshushanya ameze nte? Gutya. The way you were when you were looking at that. Uburyo ari umeze wa kera gishushanyo. That's not a place I want to live anymore. Nta iriya ntabwo ariyo sinshaka kugumamo. Just like that. Ngaho usaguma gutyo ngushushanyo. Sasa umwana wavuye hano kamfu gukoresha ijambo igitambuga ubwenge ari hafi ya ntabwo kaba yaramenye gushanya ku buryo yakureba agahita gushushanya. It wasn't what you think. Ntabwo ari byo utekereza papa. It's still happening, despite everything that's going on. Alan? Sasa hakuno. He won't be there. You know how he feels about these things. So I'll see you at the gala tomorrow then, okay? Kuri gallery ndabona umugabo wanjye yatuje. Just bring your checkbook and Jim. It's for pediatric cancer, for Christ's sake. Ntabwo byumvikana uyu mwana ndi kumushidikanyaho. Thank you. Yazanye urutabo rushaje ntazo rwari rwo. Madamu. Hakuno abona umwana arimo arashushanya. I'm finished. Nasoje. Mugabo aza kureba. Kumba umwana ni umuhanga. Urayishimiye? It's incredible. Kana ni nagatangaza uko buryo uri uwanjye. See what you can do with paint. Rwose ubwo ushushanya nkanyesha naribyaye kuko. Icyakubwira. Kazi gushushanya gashushanyije umugabo. Gakoze ku midombo karisiga. Kureba inyuma mudamu yakarebaga. Muri miruwari. Sasa ya mabere atazandaburiza. Nta mwana w'imyaka 10 uba ufite warapfunduye amabere bigeza aha karayahambira. Mudamu acaho. Agera kuri ka gatabo umwana yandikaga. Ari karayesi. Mwana akamushikuza ariko se. I saw that you brought it back with you. I thought it was special. You don't knock? Ntabwo ujya ukomanga iyo nje mu cyumba cy'umuntu. I was looking for my gold watch. Nahe nimashaka isaha yanjye ya zahabu. It's okay. I'm sure it'll turn up. Sorry. Umbabarire rwose ntabwo uzongera utaha ariko shaka isaha yanjye. Saa y'umudamu. Sasa mwana kugera aha yari afite ibikinisho byinshi mu nzu. Bona mutuntu dore ibintu yagendaga yishushanyiriza. Ibintu byose yakundaga kugenda nyina mukorera yarabyandikaga. Hello, mommy. Thank you, mommy. Atangira kureba ko akana ibyo kandikaga kakunda kumwita mami. Ntabwo ari mama, no kuvuga mami. Mami kabyitoza nabyo kujya kabivuga. You're not going to believe what Esther can do. Ntabwo akize bimwana njye uzakora. She drew a portrait of me. Tuzadushanya hamwe ukomeze witoze cyane. How's that possible? 4 years ago, she was still drawing stick figures. Biratanga rwose uyu mwana imyaka ingahe amaze atari hano mu rugo buryo abaze gushanya none birenze. What? Think about where you were 4 years ago.
nawe banza utekerezo yari imyaka ine yose ishize. You're a fencing champion. Yeah, just nawe wabaye champion mu mirwanire yawe. it's impressive. Biratangaje ariko. Portrait of me. This is delicious, Mommy. Mama biryo biraryoshye. Thank you. Wakoze. Is something wrong? Hari ikibazo? Udamuyikangamo wasanga umwana atajyaga ashima ibyo biryo batetse akarashima. Nda mudamu afite amahanga ko kudawutinga gushidikanya. Mwana imirire. Look who came for a visit. Oh, I'm sorry to interrupt dinner. Twatuje ku bya nijoro. Officer who helped us when you went missing. He's a Uyu friend. mwafana rwose najyaga dufata ari mwiperereza nyuma yaho waburiye wibuke yanabonye kare arabafotora. I just Sasa umuntu uri mwiperereza nk'abo ba FBI abazi umwana yari ameze ate amatwi yari ateye gutya iki n'iki buri kamwe. to say welcome home, Esther. Esther rwose ni iby'agaciro kandi nanashimije kuba wagarutse mu rugo urisange. Urakoze. Excuse me. Munyihanganire. Mwana afata ikirahure asiga ibiryo. Byonyine kuba we n'abantu bari mwiperereza. Our job psychologist feels Esther should tell her story Aza kurana atangira kumva ibyo baganira hakurya. in the confines of And not with a cop like me, don't worry. I get it. But Esther did vanish from our little town, and that remains a concern. Dukurikije iperereza twajyaga dukora ntabwo bishoboka ko umwana wanyu yaba yaravuye hano ku buryo yava muri Amerika akajya ku wundi mugabane. Byakwitwa ko yashimuswe. I need to know if there's still a danger. Ahubwo icyo nibaza ni kimwe nimba ko yarashimuswe byanga byakunda ashobora ko hari abamushimusa baribo bashaka kujya bakamushimuta. None nibaza niba yarashimuswe ni gute bamugarura nta kintu basabye cyangwa se ikintu cy'ingurane. I spoke to Dr. Seeger this morning. Navuga ne muganga wamujyanye uyu munsi mu gitondo. Is that appropriate? Nasi byari bikwiye kujya kuvugana n'umuganga. Group discussion tomorrow morning. Just Yambwiye ko buryo bakorana ikiganiro mu gitondo. see if everything's all right. Mommy. Yavuze ko byose ari byiza. Mama. Gala is tomorrow. Ejo ufite gahunda. We'll do it the following day then. Tuzavugana kuri telefone. I mean, sure. If it's that important, we'll be there. Nta birenze. Umwana aragaruka. You forgot to fill your glass. We bagiye kuzuza igikombe cy'amazi. Well, Mwana aryana umujinya. You said that already. Esther. No, it's okay. Esther wivugana mwana wanjye ntacyo. Mwana burya akata ibintu. Arahinduka ku maso. Iki kintu gikora FBI gitangiye kungenaho. Bona abana nashimusi washimuse yakaba yafite icyo yatse. Akuno arafasha amafaranga n'iki byose. Mwana apakira ibyo apakira ibintu by'agaciro amashaneti meta amasaha y'abandi. Anabona hakuna imbeba y'umushukwe zimwe zitwa ngo na Ivani. Ivani yibona imbeba hakuno. Sorry you live here. Yikundi yakabeba kari mu cyumba cye. Dore urunwa ukatwa we. Mwana asohoka mu nzu nijoro. Pakiye ifaranga n'ibintu by'agaciro amashaneta ibiki n'iki. Va mu nzu. Gezabona wa mugabo yarayashushanye. Niwe yita se. Iyi famiye impunzi. Naho ngibyiza biri imbere uyu mugabo ngo yari yarataye akazi kubera gucanganyirwa ko yabuze umwana. Ko bonde uyu mugabo bamutwara umugore. Nako wamutandukanye n'umugore. Kaje bazi garakana. Na akagore gakuru. Kaza kwa Ivan. Mushushwe. Mushu. Ivan mushu. Mushushwe. Barakina tayari. Mudamu muri siporo mu gitondo. Tayari. Mudamu araha. Fatira hakuno akaruhuko. Komeza kureba ifoto n'akana. Areba n'amafoto ya kera y'akana ke. I think something's going on with Dr. Seeger.
ariko ndakeka ari byemere nyamuganga siga. She seemed to be implying in our last meeting that Esther is lying. Bisa nkaho uyu mwana muri ita Esther ashobora kuba arimo aranambeshya. That's insane. Maybe she needs to see a therapist. I know. Wenda akeneye umuganga nyawe. Right? Nk'umugabo yaje yahindutse, umuntu wari waranze akazi yahora ajabiri yasa nabi. What is this? Mana nyangasa nibi n'icyo umugabo yasubiye ku murongo yatuje. Asuka yabonye umwana we. Ubu yankeneye umugore wanjye ko twongera tukabana neza. Nkongera ngasubira mu nzira nzima. She'll be fine, right? Hana baraza kumera neza. No. Oya. Shirimani imbazwe. You know, it seems like since ntabwo uzi ukuntu umerewe kubona wongeye ugasubira ku murongo. Usa neza shiri. Humura byose bizasubira ku murongo. I can be quick. Yeah? Humura nakanya gato. Umugabo n'umugore ntiyarakimubona mu cyumba. Tayare. Cyewe data we asigarana urubogi. Wageze. I'm sorry. Cyane naheruka kureba hasi kera cyane. Ani himbazwe. Bombuka banga kwicundeba. Uri yafite imihari yewe data we. Abandi ziri icundeba urugore nzaruhitana paka uyu mugabo mutsindiye. Gafite umuhari. Bagiye kwicundeba. Kagiye kubutora. Gace kanzu uyu mugore ku ngufu. Aho kujya mutore ubunanzi bw'ubusurire. Nayica da. Just close the door. Funga umuryango shiri. No. Oya. No. Oya. No. Oh my God. Kanzu yanjye. What I spent on this dress? Mafaranga nayitakajeho. Let me look. Shiri. You fix that? Homara turayitunganya. Right, or Staples. Turakubita wa garafezi Staples. Mudamara. For looking after your sister while we're gone. We're trusting you, okay? Homura ni byiza ubwo mushya yaragiye ukaba mubonye muramera neza. We're off. Probably won't be home till after midnight, okay? So Uyu mugore watugiye gutembera mu bana bacu. Musore usigaye na mushiki wawe. Ndago tugiye mu butemberi. You look nice. Mama urasa neza. Berisi. Have a good night, honey. Nawe ugira umugoroba mwiza shiri. Night. Musore nawe wicunga cyane. So what are we going to do? Dana turakora iki? We? Twebwe. Wowe nande. Uwo musore yaza tumira inshuti bamusigiye urugo. Se na nyina bagiye mbutembere. Tayari. Gakobwa hakuno hanze bari mu birori. Bari ku munyate. Kare mu nzu ko nyine urunguri ryose. Oh shit, guys, I'm sorry. I was holding on to it for too long. Kiwi, Mr. Gunner. Is yours? Reka ningwe na gafege bari ku kibaba hakuno. Thanks. Just been at some Eastern European sex gulag. Bari ku biganiro birenze. But yeah, no, she's different, all right. Mwana mushiki wanjye yarahindutse abari mu nzu. She dresses like Lizzie Borden. It's so fucking weird. Ameze nk'agakecuru kuna warashunjamye. Kamuvuga kayasohotse. Some crazy chick who killed her parents with an axe. Hey, Esther. Hey, Esther. Why don't you go watch a movie? Wagiye mu nzu kabureba filime. No. Oya. Esther. This isn't your scene. Go watch a movie. Ndavuze ngo ujya mu nzu ya filime. Go fuck yourself. Nagenda irya gapandu karamutuka. Hey, Gunner, you know what I like? Oh. Sasa. Go. Agabyumva. Uwaze kari umwana aramurusha imyaka. Reka dukubita amazi dukanda amazi ibindi bizaza mu nyuma. Yihata inzoga. What are we talking about? Ari twavugaga iki? Hano hari wakomanze. Evening. Wa mwafande mugoroba mwiza. Hey. I'm here. We're at Mom's gala. Babyeyi nabari mama na yagiye mu rugendo na papa. A party? No bari ikirori. Few friends. Shani inshuti zanjye. The street. What? I don't know what you're talking about. Sinzi ibyo uvuga ariko. Look, nothing's going on here. Okay? So
Why don't I just tell my parents that you stopped by and we hano nta kijya mbere nta kirori twateguye ngo birahambaye cyane ababyeyi banjye nabahari can just forget all about this? ntugire icyo uzatuma inshuti zanjye n'inkeya nta kavuyo twateje mu mujyi. Good. Sawa ta. Mind if I hit the restroom before? Are cyo ubonije mwenije toilette gato. Ubwiherero. Whatever. Yeah, sure. Sawa nta kibazo nabirenze. Gakobwa. Hakuno hari amafoto. Yasenanye naho bashushanyiriza. Fandi nawe azagenda yacamo mafoto y'urugo rwose. Aza kuri ya diskete imwe yakana arangije arayiba. Nimba uriya mukobwa arayikozeho uriya wiyita Esther Kalisi byanga byakunda ibikumwe biriho zamenya uwari we wanyawe. Urwana kugera ha nakiri kambwe kazi asanga utuntu twe agatabo bagapfunduye. Senzo umupolisi areba ya diskete na iriho harya niyo diskete kabyita igisede ske. That was a blast. No wonder those uptight millionaires. Kumbe rwose dore umugabo n'umugore. Oh no, it's the booze. Ya rwose ryatari nta kibazo nakayoga twanyweye. You bring the best out of people. Mwana arangije zakuna fungura amazi inzu yose. Fani nawe hakuno twahirusede mwana ashyiramo igikote fata amasogisi. The house is still standing. I mean, when I was 16, I anyingana n'umuhungu wa imyaka 16. built the house. Aya masanga ya rwose nabaga nibereye mu anniversary nagiye mu turere dutandukanye ahantu henshi hatandukanye. Barasekamo. Esther, we're home. Esther twatashye. Mwana nawe uraha. Esi. Kureba bintu babifunze. Kagatabo umwana ahora mbuza kurebamo rero. Agapfundikiye gatera amatsiko. Yitonze. Kaze ndebyo yandikaga. Mudama ajyamo abona hari ifoto irimo abonamo ifoto y'uwe n'umugabo we. Umudamu baramucishemo ikaramu mu maso. Iyi abona hano harimo iki ifoto ya umupolisi FBI ashaka kana. Hariho na aderesi zahatuye. Zorn Institute? Areje abona yavuye no mu ivuriro ry'abasazi. Gira amatsiko. Esther? Esther mwana wanjye kumbe inzu yagiye afungura amazi ahantu hose mazi ashyushye inzu hazamo igihu. Hakuno Fandi katakadimu yitonze. Kiraye ibyo ashyiraho kuri diskete kuraho ibikumwe. Bibikumwe ndamenya nyirabyo biranganangana. Tangira gusikaninga.
ntabwo biraza neza ko numva inzugi zikingura. Nani huyo? Ko numva inzugi zikaka. Kere probleme. Kumbe icyuma cya cyuma yashinze cyane cyakataga indimu. Nta cyari. Ni abitindaho. Fata kabunda shyira hakuno. Rebye hakuno akana ka Esther. Aberright. Kumbe inyuma ye. If you're not Esther, nimba utari Esther, who the hell are you? Urinde. Chuma! Mwijosi! Kagoryi! Yaramaze kubivumbura. How did you know that I'm not Esther? Wamenye gute ko nari Esther? How did you know that I'm not Esther? Kabunda ku ruhande. Her mother doesn't even know. Nanyi nawe umwana Esther nazi ka atari nge Esther nkansiko bimenye nkandese. Yeah, kid, she does. Ndamara murasa. Sasa mama wakana nawe mama Esther wanyawe. Ndazarenza andi masasu. Damn it. Mwanda. Honey. Mama. The fuck are you looking at? Wowe urareba iki? So let me get this straight. Deka dusasi inzobe. You're looking at. Urareba iki? So let me get this straight. Ndashaka umbwiza ukuri udaca ku ruhande. You're a grown-ass woman and a wanted criminal? Yaba ari we mukobwa uri murahirwa w'umunyabyaha cyangwa? That is beyond fucked up. Birenze uko bikeka kuko nibyo nabonye. This is all I ever do anymore, by the way. Tabana ntacyo nabirenza uko twafatanyije icyaha. Clean up after my kids. Don't worry about it. Tazongera kwiga kubana nk'aba ngaba. Tazayoba. Care of it. Wihangane bikubaye kandi wa mugabo. When Gunnar told me Donnan came to the house, I knew I'd find you here. Umwana wanjye acimbwira yuko uyu polisi yageze mu rugo na nzi kuri bugusanga hano. You could have robbed us blind and disappeared the second you had a chance, but wa mwana wagize amahirwe iyo twiba ukigendera nawe ubimenye ariko ko zakoze no kwaguma. You didn't. Ntabwo wabikoze njye ko zakoze. Why is that? Kubera iki utibye ngo wigendere? You're thinking bigger. Wumva ko ushaka kwiba ibirenze se cyangwa? Play the part, manipulate us. Komeza tugire injiji utubeke ko umudamu yagisoma ka gatabo kose. Abona ko uyu mukobwa yanasize akoze yisha abasekirita ku ivuriro yarari. And a year from now we meet with some tragic accident. Byitwa ko ari accident. Am I getting warm? Let me go. Reka nigendere. You'll never see me again. Ntuzongera kumbona. I'm afraid of. Nibyo ntinyi. And have Esther disappear twice now, can we? Ntabwo rero nawe twakureka ngo ugende gutyo. Leta yatubaza ukuntu umwana aducitse inshuro ebyiri. Uraguma mu biganza byacu niba kuvumbura leta ijye kugufunga nta kindi. Nothing that I could do for her. Nta kindi nagukorera. It's too late. Gihe cyarenze cyawe. Gunnar. He was always way too rough with her. Ati umwana wanjye Gunnar yaragutegereje azi yuko azabona mushiki we. Ariko uhumure namubwije ko uri umugore w'imyaka 30 n'icyo mupfana. Ahubwo iki cyose ni umugabo wanjye uzi yuko yabonye mukobwa we agasubira ku murongo ahubwo atazi yuko ari ikishi twazanye mu rugo. Sibling bullshit that went too far. Utuzambirije ubuzima. I loved my daughter. Nakundaga umukobwa wanjye ahubwo umbibye mu rwango. Protects her family no matter what. Ngomba kurinda umuryango wanjye ko byagenda kose. Do you think that I'm gonna let some psycho dwarf destroy what I have built? Uri kumva ndibwemerera ikintu cy'igikuri cy'igisazi cyo mu mutwe kunyangiriza umuryango amutukiramo dwarf ni igikuri psycho ni umusazi. We came over on the fucking Mayflower and built this country. Unu waje rwose ukaza hakuno. Matter. Mudamu ni bwatinze barafatanya bakurura wa murambo w'umukozi wa FBI bawuzana hakuno. I had to make this work. Ndagufasha rwose turasibanganya ibimenyetso. Alan doesn't know what happened to Esther. And you ariko umugabo wanjye sinjye kamenya ibyabaye. Are gonna help me make sure that he never does. Ati ahubwo ikintu nawe uraza kumfasha umugabo wanjye tuzamenye yuko umwana we
atari wowe. There is only one thing. Ukomeze wigire nkaho uri yari so naye ndi nyoko. Who is missing? Esther's disappearance changed Alan. Umugabo wanjye Allen urupfu kubura k'umwana byamuhinduriye ubuzima. Changed who he was. Yahindutse icyo atari cyo. Who he is supposed to be. Byatumye aba uwo atagombaga kuba we. But gusa you wowe are the answer. Ni wowe igisubizo. Umugabo wanjye akwita mwana wanjye kwitaba ngo yego papa. Murambo bawujugunya hamwe. Mess into a mutually beneficial arrangement. Ubu ni inyungu twese ubwo yakuba kubw'umuyabo wanjye. Binakuze n'ubuceri nzajya nkumenyera buke buke. Don't you fucking say her name. Utazongera no kuvuga ikizina cyawe cyangwa se into my family. Umuryango atazawangiza gusa. Now you're gonna fucking play it. Ubu role wahisemo ugiye kuyikina. The role you chose, you're gonna fucking play it. You can be Esther for now and live a life that anyone would kill to have, or you take the fall for this and get shipped back to ubu nicyo gihe ube mu buzima wahisemo bwo kuba uri umwana wacu ku ngufu, cyangwa se nanjye nkuraburize nguteze leta aba wishe bamenyekane. Nibwatinze barata umudamu yamenye ko urwana afite imyaka 30, yabibwiye n'umuhungu we. Papa bumvikanye kugira ngo uyu mugabo atangira kugira ikibazo cyo mu mutwe gucanganyikirwa. Mana ngira umwana twatinze. Wana mungu we barabizi. Karibu mama cicaka nawe. What the Nganda mungu sasa nyina babyumvikanaho. So what does this mean? None ibi ni iki mama kuri kumimbya nje sindabyumva neza. It means she's not a kid. Icyo ngubwira ntago ari umwana. She is a grown woman. She is a grown woman, ni umugore mukuru. We cannot underestimate her. Ntago twamuca amazi, ni umuntu mukuru. She's more than that, mother. She's mama ahubwo arenze ibyo ngibyo umuntu w'umwicanyi. Living in ni umusazi umuntu uri mu nzu yacu ari umusazi. Iki urabaza iki? Live with this person. Ntago twabana n'uyu muntu. So then can we just none twa you know? Iki umwirukane ngo nuko ari umusazi so n'abasari. We need to think about this. Tubitekerezaho neza. So she just owns us now. No, she has just as much to lose as we do. Naomba nawe afite byinshi byo guhomba nkuko natwe dufite byinshi byo guhomba. Arashaka ubuzima bwiza, dukeneye ubuzima bwasu. Turaye twese no gufashanya. Look, no gufasha wifasha. We're expecting this. So for now we just keep an eye on her. Tumuhanga amaso. When the time is right, we'll end it. Kandi tubone igihe cyacyo kigeze tuzamukura mu nzira. This is insane. Bino ubusazi mama. Even for us. No ubusazi kubi ku muntu nkuriye. Yasize yisha abasekirite yarangeje wa FBI. Ubuze twe twamwizera dute. Damu nene yajya kuri polisi ngarashyanuka ngaramurega umwana wo guhita avuga twarafatanyije nawe akajya kurya uburoko. Tayari. Iri gore rikuru. Kombe disi hakuno ka Ivan. Mushishwe. Aiva. Mushu. Anafta kabeba. Kaza nduporezo. Nizataye za woja. Nta utacu zo kuranuka. Okay. Taye Ivan imbeba. Pull it back. Just sasa mwana nanase. Flip it in, slide it. Kiramo hakuno mwambo gafora. Yeah, and you. Tayaru karas. That's what I'm talking about. Our meeting with Dr. Seeger is today. Parrot. Sydney was a macaw. Fucking parrots are macaws. About that. We make a belief together. Helping Esther acclimate back into life within the family unit. The fun things you did together before. akabwira inkuru zose z'abantu bagiye batemberera muganga atangira kubaza ibisuka bakabayizi igihe wigeze utembera na so na nyoko ukumva urakishimiye n'indyari. There's so many. Hari kenshi twasohotse. There was Christmas in Paris. Hari igihe twari turi i Paris kuri Noheli. I'm in Tuscany. Urabyibuka? Yeah, that's up there. I was 6. Nari mfite imyaka 6.
Yes. byose babikabwiye kaborotse. Monks stole my sandwich. Oh my God. Mbega umuryango wari wishimye. What else, Esther? Nesta ari ikindi wibuka. We stayed at the Elkridge Ranch and rode horses. Atangira kubabwira udukaritsiye bagiye baturamo ari muri France. Horse was called Stretch. And this one time, when Stretch leaned down to eat grass, Daddy... Akomeza kubabwira rwose we data naciye no mwende cyo munsi. He had dirt all over his face. It was even in... Paparansa ndimo nasimbuka. It was in your teeth for days. In summary, Esther exhibits a healthy outlook on life. Rwose umudamu hakuna karikodinga amajwi. Uyu mwana Esther tukagaragara ku isura asa neza. Ameze neza nta kibazo. That is all. Nibyo. Sasa umwana na nyina babyumvikanye kuza bagahambira amabere ibiziriko. Friends of ours. Aya mabere nta mpamvu nta mwana y'imyaka 10 yapfunduye amabere. Tuzatuyahambira nushaka kwera umwuka. Hano agiye kuza abashyitsi b'abafamiliye babyara bawe n'abandi. I think I'm gonna have to do some damage. Udakora ikosa na rito. Dore rwose akana bagakurayo nk'ubundi bwana. We did good. Yeza cyane. Esther to be broken. Gasatsa aragatunganya. Is a happy ending. Humura herezo zaba ryiza bakaguriye ubustire. Favorite color. Hitamo kurera ushaka. The secret? Let's give them a story they want to believe. Inkuru uri bubaye na yini inkuru bashaka kumva. Is my favorite. Umutuku niryo barankunda, wawukunda pink. Very, very good. Impamvu nimana kubwira amabara no kugira ngo abashyitsi baza bakubaza ngira ibara nikungwa nande. Papa. You can paint. Akuragashyira mu ijosi yamwe wambaye umugozi ujya kwiyahura bikanga atagira ubibona. Umwana aza kucurangira abafamiliye ba tonto tantine. Umwana yarabuze ariko mana yagarukanye byinshi. Mwana si gucuranga aracuranga niba curange. I miss my family very much. Nari nkumbuye umuryango yakabwa ati ibyo babwira nibyo bakeneye kumva. Now, young lady. Yego mukobwa muto. What are my plans, Mommy? Mama rwose ambwe mpango ki. Nothing. Ntacyo. Not letting you out of my sight. Mwana ntahe ndakwishimiye ndi kumva ntarekera kukureba. Umudamu nawe ni indyarya. Se ubonye abashyitsi bataha. Manu yimbazwe. Nararambiye ku actinga. Kumbe musaza we. Sasa musaza nawe ni umusinzi nibahuza. Gana. So let me get this straight. Nshaka unsobanurire. You're 30? Harya ufite imyaka 30. Now, please. It's not. Bamvirano. It's my dead sister's room. Iki ni icyumba cya mushiki wanjye we ntacyo dupfana. Ndakubaje ufite imyaka 30. There will be. Is that perfectly clear? Birumvikana. Yajyaga pando kahita kamutuka. Is that perfectly clear? Birumvikana. Fuck off. Karamutuka. Freak. Nagukura muri iyi nzu. You know, I'm glad everything's out in the open now. Because I'm done pretending like you belong here. Wikigira nkaho uri uwanyu hano ntabwo ari iwanyu. You don't. This is my house. Iyi ni inzu yanjye. My family. Hano ni umuryango wanjye. And it'll never be yours. Hano ntabwo hazigira iwanyu. As long as you're under this roof, you and I will have an understanding. Mu gihe uri muri iyi nyubako ugomba kunyubaho ukagenda ku mabwiriza yanjye. Here's what it is. Umva uko bimeze rero. Amuzi imbere. Fucking own you. Usa nkaho mfite umwenda. Ngo ni uruki. Do that again and I'll kill you. I killed Esther. Uruki rwa kabiri. Nkoraho iso akumanika. Yabuze umwana ndimo ndamwereka ko umukobwa yagarutse ntango wankoraho. Iki zagasuzuguro. Like I killed Esther. Urwa kabiri. Wongere. One call from me and you're right back in that gulag. Humura uzataha birakureba. Because of what the illegal immigrant fugitive mental patient said? Musazi gusa waje hano w'ikirwaye cyo mu mutwe cy'igikuri. Narwo ruramutwe mu rukuri rwaye mu mutwe. America. Iyi ni Amerika. People like me matter. Abantu nkanje b'abanyamerika dufite agaciro uri umunyamahanga. Who's missing again? Mom? Mama ushaka kuzongera uburi. I don't. See you later, freak. Tuzongera tubona na FBI umenye kizaza muri urugo vuba. Sasa kubwira umuntu w'umwicanye ngura ushaka kumuteza leta. Yakwivuga nakiri kare. Mudamu rero nawe afata kamatogisi. Uburozi. And tapenade. Araseriva. Doesn't like it, so I made your. Mwana wa nagutekeye uturyo ukunda. Ifiriti ino gashozi sho. Ariko familia yose gute bateka ibiryo
ngiye bakanekera ibyanjye bitandukanye n'iby'abandi. Nawe ni umuntu mukuru wa Arizona. I'd love to. Oh, Esther and I already have plans. Njye na Esther dufite gahunda papa nta mpamvu yo gusohokana. Iye plan. It's a surprise. Ni surprise mwana nkufitiye. Another time then. Bakanekera ifiriti irimo sosiso. Well, amazi bamurungiye ntabizi. Excused. Munyihanganire gato. Ntiyabirye. Kutarize. Upstairs, it's okay. Humura mwana wangirye. Ajyana isahani. Dad, she's fine. Papa, humura ameze neza umwana wawe. Yeah. She's probably tired from all that piano playing. Rwose ararushyirirwa kina piano. Mihorere. Mudamu urasa uruhinja. Bagateka inkono ebyiri mu rugo rumwe. Ivan akira. Shushwe boy. Mushushwe we. Do yanda mbidisi. Ivan akora mu biryo. Tayari. Mukobwa kureba. Itaca ifoto y'umugore. Asigari y'umugabo. Zamutwara tu. Can I come in? Nakwinjira. Are you okay? Meze neza? Down there. I don't really like mummies. Ntabwo nishimiye ibiryo mama yatetse. Can you keep a secret? I'm not crazy about it either. Oya njye nakubikira ibanga nta kibazo. Nighttime's my favorite time to paint. You want to come join me? Yeah. Nkunda rwose kurushushanya waza tugashushanya hamwe cyane. Mbeba yibereye ku giporezo. Mu gicuku. Mugabo arashushanya. We na mukobwa we. Kwashushanya. Iyo acanye itara ubona ko bihindutse. Aba ari ubuhanga. This is such a great space. Rwose birasa neza. Every artist needs a space to let their inner weirdo out. Ati rwose mishushanyiriza umuntu akeneye Passion. kwapurika ubuhanga yitonza atuje niyo mpamvu dushushanya mu gicuku. I really like that. Areba hano gutya. Urwana ruri kwikurura ku mugabo wanjye. Urukecuru. Mudamu nawe nika gashya kazamo. Do. Paint. Yeah. Urashushanya. Tangira kumukoraho. Fata urubizo. Abagore si ukubatwara abagabo. I think I'm done for the... Nako ni agakecuru kagahinja. Karagwingiye. Reka nzagutsindira. Ibyo mugara yigira simbiza ari kuri uwanjye tu. Karashushanya. Mudamu araza. Cana itara. Looks like you two had fun. Bisa nkaho wishimishije uyu munsi. Sura y'umugabo wanjye anayifashe mu mutwe sigara yishushanya. He's right. You are talented. Ati ibyo yavuze rwose ni ukuri ufite impano. He is something, isn't he? Mugabo wanjye ni igitangaza. Are you so utterly delusional to think that he would want you? Ase koko ufite ibitekerezo z'uko umwanjye zakwiyumvamo. Surprise. I'm not your daughter. I'm a mutant grifter. Ntabwo uri umwana wahugura ikintu cyaje kinjira mu muryango wacu. He would be as repulsed by you as I suspect most men are. Yazatungurwa nawe nk'abandi bagabo bose. Well, if you'll excuse me, Nihanganira gato. I'm gonna go upstairs and fuck my husband. Giye kujya hejuru kwitunda n'umugabo wanjye avugisha ukuri. I'm gonna go upstairs and fuck my husband. I'm gonna go upstairs and my husband nitunda n'umugabo wanjye. Nimba kakuriye kakurye. He is a new man. Mandaro wo mwicunde wa mbere ugiye kuba nishimanye n'umugabo wanjye nzi yuko nushaka uzi utore ikirundo cyabwo. Ubu ntazi bw'ubucukurira nawe ubucukurira. Ubucukurira uzi ubutore. Karababaye. Mana. Kuva nabaho bamona mu ruhinda ngo ni under age nta n'umusore wanamvugisha bamonamo RIB. Koko nziriki. Ari abantu bababazwa n'ukuntu bakuze.
ugasanga umuntu utayiramubangamira n'akantu karaho kapfiringiye mvuga kagati kapfiringiye kagataye kadafututse agakura umunwa ukajyana ibibazo imishushwe nka Ivan. Hari abantu babangamirwa nataye zabo akana kararyama nakuru agakecuru karapfiningiye no uburwayi bw'amagufwa atarambuka kugira gutya umwana mu gicuku wa mukecuru saa 8 za nijoro Ivan yapfuye yambeba bivuze ngo ibiryo bari bamuhaye hari harimo akantu somo yapanya kombo mudamu arashaka kumitana nako ndakamenye aha dawa ya moto ni moto yanekere y'ibirenge ngutekere y'inokesha turebe utanga undi umbe bari bamurungiye mu gitondo tugomba kujyana n'umwana wacu uyu munsi. Painting in common, not just mwana rwose sheri like that with her. I was hoping that I could spend the day with her and maybe we could find something to share. Plus it would be agumana n'umwana arutse cyo twakora wimutemberana nawe cyane kangumane n'umwana. You get a show and banza woge witunganye umere neza. We're not hurting, are we? Umura sheri ntacyo turishimye. You are a great painter. Sheri uri umunyama ufite impano yo gushushanya. Thank you. Meris. Is that bacon? Sibyo nibyo ndi kumva. It's heaven. Kugera hari wateguye ibya mu gitondo. Good morning, Daddy. Waramutse papa ari kumura atari kubatekera. Ejo warabuneze sinaburya. Nanjye neme kugukarangira nagutekeye. Greek yogurt, kale. Mama naguteguriye ji yawe ngiyi. Niyo nagukore urugoryi ruguru teturu ni mu cyumunzu yanjye. I'm not really that hungry. Iyi ji nago nyikunda. Here. No, this is yinzana nyinyweraho ya iyi nayikoreye mama. Umugabo arayisabye. Urebe? Here. No, this yizana hano hiya yizana hano. Umve. I'm not really that hungry. Ntago nshonje njye uyu munsi umudamu yanga kubirya. I'll have it. Here. No, yizana iyo ji oya. This is for mommy. This is just for mommy. Inayikoreye mama. I made it for you. It's so nice of you. Meris. I prefer to make my own. Trisha, come on, try it. Musheri wa mweyeje umwana gukoreye. Umwana yikoranye umutima ushaka n'urukundo. Madama asomaho arayijundika. Nimba ari igikakarubamba birasharira. Abisutse. Umbe yambe umwana yagiye na yakora iki? Ayikubita muri ji. Dore ngiri. Yewe da mama shakuruka. Ariko se. You okay? Madame Zenesa. Arangije. Menamo hakuna amazi. Ashyamo rwa rumashini rusike ibyo biba byasigaye ku masahane. Ayivani tayari ruhuko ridashira. Tayari. I know you want Sasa. Filmira. to spend the day with your mom. Barabana munza no gukwepana. It's the one in the center. Hano hari igishushanyo cya mwana wanje. Dina Woodley's a friend of mine. Cyo nicyo kigiye kujya hano hanze ngiye kulaunchinga nko umuntu ashyira hanze rubumu. Bantu bakigwe n'igishushanyo cya nakoze mwana yanjye kirimo ubuhanga budasanzwe. Can you bring this up to the platform? I'm just Jenda iki gishushanyo cy'ingereza ari ku muhanda wa gari ya moshi neza. I'll see you up there. Ngiye kuzana agakawa kanya na mama. Saa duhurira imbere. Kana kajya ku muhanda wa gari ya moski. Gifamiye cyandambiye. Umwana agenda abono nyina n'umuhungu we. Gana na nyina. Buri gifamiye. Bandambiye ubundi bapfuye bari babiri nkagumana n'uyu mugabo wenyine. Kanze ariko tu. Kanze. Tayari. Baje gusezera papa gana boshire miraza. Kanze nkwereke. Imbere baritegura baza begera gari ya moshi.
umwana aza yahoreye yitonze abaturuka inyuma amahirwe habuze gato umuntu aritambika yemwa ugenda utareba habuze gato yari abaraze muri gari ya moshi bigenze biti ntacyo Okay. urugendo rwiza sweetheart papa nzagukumbura See you later, honey. Ciao. murabeho bakundwa kigurya iki cyane nd'umunigo mudamu rana nawe naheze ubita umunigo uvuka hamba urugiye kuturanga muri gari ya moshi dore akamwenyuka hejuru y'agahinda. You think you can fucking kill me? Wa urugo ryo rwo rushaka kunyica mfasha hano ikawa nkwereka. Tastes like fucking garbage. Kanze nkujyane mu mwanda ahubwo. You're fucking dead. Uri umupfu ugenda. Kamuce kuzigikapu. Barakirwanira. Yewe gakapu. Mukecuru afata gakapu. Uramukora iki? Parfait uyu maso ndarijyana. Mwana atangira. Mama! Aho ndeba. Uwo musenzi urwana ruza rwirukanka. N'urucecuru rw'urwana. Tayari ndari muri range. Open the goddamn door. Ivan ndiyangishije gutwara shana ntago nakwigira kwa Ivan. Ngomerera gose gutwara ni ibintu fate gito kisenye tuzasubira. Urwana ruzi gutwara imodoka. Reba imikatire yitonze wagira ngo permeni yanayitoraguye. Tayari umudayi imodoka nayo barayitsindira. Haro over imodoka burake amwana arakomeza uruhinja nawe ntawe wigira kwa Ivan ngave yataze ibyamujyanye. Kanze shamanze nyirye mu mungara wangu. Urwana ruratuje barasha nsuri nawe ngo umwana da umukecuru kanza mure volume sha mwakimo bafureza ibikora. Ye ko bitana igishahuro ubitaga fege urukecuru ari mazi iminsi wangu. Tayari zimya gatabi do urwana ruparika neza ndakubwiye kankoremo filme nongeye nigira uruhinja. Was I driving too fast? Nari ndimo ndirukanka cyane. You must be Esther. Mazaro Esther. Ego. Ntabwo rero 18 yo gutwara imodoka. Kumbe dore gana na nyina. I need to go to the hospital. Mana nakaba nagiye kwa muganga. It's like I'm being stabbed 1,000 fucking times. Officer Leahy. Ndimo ndaribwa maso. Just be quiet for Cheka. What? We located Esther. You did? Aho mwana. Oh, and I've informed Alan as well. Rwose muhumura umwana twaye imodoka irahari umwana turamucyura mu rugo. Ntimugira kibazo rwose. So much. Nta birenze. Ngana polisi baramuzana. Umudamu nani ndyarde mwana wanje. Ntugakine ndi imodoka itazakurenza umwana kandi bafitanye bifu. So much. Yami hari imirandura nzuzi. Erratic since she got back. Yewe rwose muhumure. It's been really hard. Ntabwo byari byoroshye ariko. Lying and these outbursts of anger and umwana wanje ariko mujye mwihangana bose burya afashe imodoka ranye. Reka naratuze yarahamutse. Nikamubwire naye muramuhahamura. Nane yashimuswe kumbe muhungu we. Look who's back. Yabugarutse sasa. Barazirana. Kinazi. Bakijyanaga. Get up. Aguruka. We're doing this. Tubisoza turwice bive mu nzira. Goddamn time. Mana nyagasa noneho imwanda. Murikira. Twivugana umuntu. Murikira. Adore wa confidence kuramo imyenda tuje. Nta kimwirukansa. Esther. Bamwise Lacey yarahinduye Esther ku ngufu. Yumva arabaje mu cyumba. Baraziranye. I am done with you. Njyanye naye birarangiye. I'm done with you. House. Cyoje vere bunzu.
acaho karakomeye. Madamu no kwizetura zana ngo agiye kumutoca ringa. Kandi mbanze nkubabaze mucishe mu buribwa zana agashinge agakasi da It's gonna break. Iya kugukata akaboko byitwa ko n'ubundi wiyahuye dore ko n'ubundi bazi kutuzuye mu mutwe kamushira mu maso nkokora mu ntoryi karatangira amashaka kunyica karatangira rose ngaranshira mu maso musore baragigira just die you faba gorye karenza meskari sasa umusore naye kazajya mu bibazo umuntu apfiriye kuri eskariye gutya wanamukozeho bagasanga ibikumwe ufunguzira kwica. Oh, that's just brilliant. Mani biragatangaza. Mama, dari manuka. Telefoni irasona. Gashya. Madam. Hi, honey. Bite mukundwa. Oh, I know. Numvise ko umwana afashe imodoka agenda. I'm sorry, it was my fault. Amakosa nayanjye njyamuhaye ko wahise ko ntake. Esther wandered off at the store and I panicked. Rwose umwana agize akantu nakakabazo ko mu mutwe. But I called Officer Leahy and they found. Namaga mu office rwose w'umudamu. Well, I'm on the train. Rwose umwana ndimo ndaza. Hold on. Abretse. Barebye. Waguye hasi abantu seju muri etage mu kumaskari. Yacitse yigendeye. Maze ndore. Go downstairs. Manuka hasi. Shit. What? Genda. Go downstairs. Ya hasi umushake. Mugabo aracyari kuri telefoni. I'm coming home now. Ndaje no nashedi. What about your... Oya shedi humura rangiza akazi kawe nta kikwihutisha. Swear, everything. Udama arashaka yica umuntu mugabo asange uwo yitaga umwana we yamusoje. Almost at the station town. Nta kinyihutisha akazi karahari. Please take a cab home because... rwose nta kikwihutisha shedi nta nubwo naye nava mu rugo. Umusore avanayo kakuma kiwe kavunitse yambara ka mask nk'ajyana mu myitozo kaze nivuga ni karashika yatuziye mu muryango. Fuck it. Ubundi kindambare kiki raka bari bazi ko batoraguye umwana w'uruhinja ni umukecuru ukuze koko dorakuma za hakuno bafite inzu nini bishoboka. Uriya abazungu aragenda kubaka ikizu gihurutuye ubundi byumba akagenda pangamo kubitamo imbaho. Icyo ni icyumba ho bashanyiriza muri studio nyuma ye Or whatever the fuck your name is. icyo uri cyo cyose nuzi waba ufite urwari rwose. You know, urazi it doesn't have to be like this. ntabwo ari gutya bigomba kumera. Really, Ghana? Ibyo uvuga no kuri Ghana. Udara wa mukecuru ahatwe gace gato. Figure something out? Arakido abavumbuye. Really believe that? Niko byizera. Honestly? Ko kuri. Me neither. Kumbe bafite mwambi. Tayari. Mugituza. Karangije. Fata icyuma. Mugituza. Ngo bari bazi yuko bazanye ikigiye gukemura ikibazo. Tayari. Maze ndore. Inyuma. Gana mwana wa. Yo wabitangiye. Uyu mudamu uyu mukobwa yari yagenze gace ashaka kumuhitana. Nawe si umuhanga uburozi abutegande wamushushwe imibango nayivane. Apfuye imbeba umudamu bifu zizamuka zityo. Sasa intambara yajya yarota. Fata icyuma. Washatse kunyica. Nacyo ni igihanga. Uburozi kibutega imiba. Urukobwa kumenya kanashaje amenyo arahanduka. Kagera gacomeka amenyo. Ameze nka nyirakuru wa Dani niwe ufite amenyo y'ibimadikano kubera gukecura amenyo
amenyo wajyana terateranya bati isahane eske ubwo afata icyuma bato famiye zizi ku mwana yarabuze yagarutse kumbe rundi mukecuru urutana uwiyita nyina mukubita umunigo fata umutwe hasi mutwe cyuma kiri kure maze ndore kugera aha abura urwana kumbe uzi ukimaze kuyimenya cyakwepeye ahandi zamuka hejuru madama ariko kamfata uyu mucyo yakugegena kumbe gaze mu nzu yicanye inzu zafashwe inzu si bo bubakisha ibiti tayari gufatwa na nk'ako kanya dore muri salo kubera ubushyuhe ibirahure bitangira kumeneka fata ka gatabo k'amateka shaka kujyana buri kimwe nta na kimwe uzakura muri iyi nzu mugabo wanjye azamenya uwo uri we who manipulated our grief. Waratubeshabeshye twarakuvumbuye. Sasa umudamu uru rukecuru rw'urwana rwari rwarakunze umugabo we rushaka kumushimuta. Ndaguhitana. Caha kuno tayari. Bitonze inzu yafashwe. Zamuka ku mategura. Bitonze baranganya imyaka ariko umwe ngo yari umwana wundi da. Tayari Mudamu agiye gutera icyuma ko bw'ibyago kiragwa. Urwana hejuru. Gwino kombe dore nyiri urugo mama shenge. Dore umugabo wari warishimye azi ko yabonye umwana we. Shebu tata we inzu yanjye mana we. Bona umudamu yakora se nyine. Yotsi ni myinshi. Uticwe n'umuriro byonyine guhumeka byaba ikibazo ugapfira mu nzu. Barahurubuka. Mwana afata hakuno. Na wa mudamu nawe tayari. Bose bari kugahenebero. Hold on. Ye mwifate. Mugabo vayo. Papa mama ashaka kunyica sasa umugabo kaza tabara umwana atumugore atazi kurwana atari n'urwe. Mama ashaka kunyica kimutera impuwe. Please help. Ndakwiginze papa. Don't let go. Sheri, Ale. Umwana nagara uwacu nigera nakuye muri Orphan kugira ngo nkubeshye wene urekere gusara oya mwana no wanje. Buretse mada. Uyu nagara uyu ni umugore mukuru ubusabo. Uyu ni umugore. Umudamu mfasha papa. Umudamu aramanuka. Uretaje. Arameneka. Ayifatira umwana wanjye. Imyaka ine maze narakubuze uyu mugabo yari yarasaze aho uru rukecuru rwaje rukwigira nk'urwana arishima asubira ku murongo abamuntu muzima azi ko yabonye umwana we umuhungu we n'umugore bishwe n'uru rukecuru dore mama shenge. Daddy papa nukuri ndagukunda nayo narakubuze papa kimukora mu bwanwa. Areje kumbe dore ibyinyo nibyo tambara gifite ibyinyo byashizemo yewe urigiki ngako bwacunye nawe ibyinyo byaraboze nge nawe erega nge nawe Who the fuck are you? urigiki waruno aramusunika
n'ubundi mwanyibarujeho muri leta izi nzu zizasigarana nanjye, imitungo nzayirya njyenyine, famiye akaba arayimaze. Hano ni hamwe polisi zukabona umudamu ari mu gahinda arimo ararira, papa yapfuye, muzaza wanyacisha, kandi aricyo cyabahitanye. So basharonse bajya kumwandikisha se, umwana wacu yaragarutse, kizimya mwoto vuba vuba. Umwana yitonze, hasigaye koga, agatsindira ubufaranga bwose buri ku makonte ya famiye. Hey! That's the story of ubwenge si ubwo ukura mu ishuri sha, simvuga mu kayamba. You gotta laugh a little, cry ubwenge buravukanwa. Before the cloud. Ataka gatabo yandikagamo amateka ye. Dore famiye hakurya. That's the glory of love. Maze ndore agafoto ke na musaza we, bari bazi ko umwana wabo babuze yagarutse, baza mu rugo rukecuru. Cyo cyiza cyo kudasaza, ibaza imyaka 30 tumeze nk'akana k'imyaka 10. And all its charm. And when the world is through with you, tayari got each other's arms. You gotta win a little, lose a little, and always have the blues a little. That's the story of iyi nzu. N'ubundi hari arasiranse leta izatwubakira indi. Fire took everything from Esther. Her home, her family. The whole situation is so tragic. Ibintu rwose byagenze nabi kubwa Esther. Uyu mwana ne wasigaye. Umuganga rwose yataza gutanga raporo uyu mwana arafite akabazo ko mu mutwe, mumufashe mbe hafi. What will happen now? Ubu biragenda bituye umwana koko. I've reached out to a reputable adoption agency. Rwose twagiye mu agence yose arera abana b'imfubyi, adoption agency. I'm confident we'll find a home. Humura wa mwana yihuta, humura. Uzabona undi rugo, uzabona undi muryango. After all, nyuma ya byose, I didn't want to adopt her. Dukeneye undi muryango wa murera. Urabonetse? Wabakire. Maze ndore. Dore ngo kirahera kiraseka. Bari mbazwe. Nukigenze. Bayitaga Orphan First Kill. Kwica kwa mbere kw'imfubyi. Ubwo n'undi muryango azajyamo sinzi ko bizarangira. Ndacekaye nukigenze. Yari Sankara da Premium mwumvaga. Ndabakunda cyane cyane. Izi filmu zushaka n'izindi n'amaseri. Jya kuri www.igt.net. Urebe filime ku buntu aho uherereye hose. No buntu. Akadomo igt.net. Ndabakunda cyane.